naprasno poboljšanje, potražite savjet lekara. Zato što baretov jednjak kao baretov jednjak vrlo često nije ozbiljan zdravstveni problem, ali mora da se drži pod kontrolom. Šta to znači? Nekad se mislilo da je sekvenca od baretovog jednjaka, od karcinoma jednjaka do tumora jednjaka jednačina. Što znači, nekad se mislilo da veliki broj pacijenata koji dobiju baretov jednjak na kraju završe sa karcinomom jednjaka. Danas se zna da to nije tako. 1 od 100 ima rizik da dobije karcinom jednjaka. 99 od 100 ne. Ali mi danas na ovom stepenu znanja, odnosno sa ovim stepenom znanjima, ne znamo ko je taj 1 od 100. Prema tome, svih 100 moraju da idu na redovne kontrole, a te redovne kontrole ne podrazumevaju samo običnu gastroskopiju. Neko bojenje sirćetnom kiselinom, upotrebu nekog posebnog svetla, nerubend imidža i tako dalje, HD aparate, high definition aparate za endoskopiju, znači ozbiljne preglede koji treba da se rade kod najvećeg broja pacijenata jednom u 2 do 3 godine, znači ne preterano često, ali treba baret shvatiti kao ozbiljan problem i držati ga pod kontrolom redovnim pregledima. Samo tako ćemo uhvatiti finu promeru i samo tako ćemo lečiti pacijenta adekvatno da ne bi progredirao do najgoreg stanja, do karcinoma jednjaka.